Hello everyone, ngasi day na mayam da details kara haijage digital company maram da ko. Habidi FLP forever living product na pi sia. Internet company sine pi sia. Every member khudi mo ki magi entrepreneur oibagi magi khudong chablo ne pi ba. Entrepreneur opportunity pi. Ado entrepreneur ma join to wai se magi digital company tonga le ba. Digital company sing se join to ma tung da man entrepreneur oiring akne ba. Ado FLP na pi se magi digital company yamam like brands habdi tongan bakoigi team na saba digital company ngakne ba samna palabda I digital entrepreneur club achiever adego IIEP moi khara to palai ba si kakse si gumagi join company sida platform sida join to matung da digital gi work poge sata dunia ba entrepreneur moina ado every digital company sing si gi magi side invest loina pi ba side investing si magi line man da ba yawe habdi kanagum makharana direct income tang phanga to pe yawe passive income yaw da ba ado YIEP millionaire track high but digital company asi da de ba ina samang na join to jar le jai se aduga high ba company asi di magi core sale to ba hogi price su pi e ba core sale ma da 599 de we ba adagi investment sat ka dunia ba invest karam na kamai to gina core sale to jar dunia ba koina adumaina self growth ojana ba sumaina student singi di khwai faru opportunity ma ne pa sumaina puthor ko ne digital company tongana site FLP na self growth ki damta aduna sidi equal opportunity atni ko chamana na homin na bai ta aduna haribo wa IEP millionaire te asi gi dimagi dari income passive income le pa adu gi through de ko invest on ne pa ado kamaina digital asi running to gani ha matam da digitally nam go ne digitally namaga work to jab ja asi ne ma gi work ko ge sai re de asi gi marak sida koina company ki details tapi tambi gani or any product advertising to bi gani any company ga mari leina khudimak loina koina digital gi through dagi koina takpi tambi bu samai tawri ngakne ba ado tongana company si gi side investment to gi si gi maram dane ba ina mayam da si details se lakcha gadu isa ado YIEP millionaire track high digital company si gi magi side investment ya si gi kamaina to ge ham tamna course sell to jagadu ne ba every digital company khudimak ki magi tongana course lu amam loi legini ko asumaina samana na YIEP millionaire track is coursing labor. Ado YIEP millionaire track high digital company is magi coursing di maming wina palabdana. Personal branding habamaga soft skill mastery aduga digital marketing habamunga online marketing mastery habamunga finance mastery habamunga data science high digital coursing se asigi through the kon invest ta gadine ba high coursing ji magi to ba chawa price loin layam ta manade ado apik pagi price da we hariba ko gi YIEP millionaire asigi investment course selling je ado personal branding che example na ai me amna share to personal branding ma course 599 we ba asi je koina kana gumna sell to matam da ne direct income oina 500 phangani ba 500 ai sponsor we ba ina 500 phangdine aduga passive income haina le ba passive income jina kai no haraga di aina kana gumna da sell to ra ngon find ai mongon 500 phangani dana ado ai gi thak to mo sponsor da mongon 400 phangni ba tip passive income ko ba habadi direct income na sponsor we ba ina phangani ado passive income jina ai gi sponsor mathak thang buja asumai chamri phange ba asumai chamri je 400 je phangdine sumai circulation chale ba ko adumana atai atopa coursing ji gi suma gi price to gi matung ina direct income passive income lone khenai dumana chali ko soft skill mastery is digital marketing is online marketing mastery finance mastery data science hariba coursing asigi suma gi investment direct income passive income je loine khene aduna aina mayam da ngasi share talk je personal branding gi asigi example one pizza ni ba asine digital je marketing digital gi tungana marketing side investment je kamai to ge di sini ko course selling to ga direct income passive income tan ni ba dumani income je laksai ba entrepreneur oi ba digital company gi platform ne join to riba member sing ida ayambana koina digitally work to riba member sing je I digital pinner gi su adagi club receiver sing gi su moi adagi energy join to jariba YIEP millionaire tra asi gi su loina ma FLP member ngak ne ba ko hariba platform sing company platform sing digital company platform sing ja akoi gi leader sing jina ngasai gi FLP gi member sing jina ko leader sing jina masa masa na leader sing jina sumaina digitally work to no puthok saba company ngak ne ba FLP gi loina mari lai nei ngak ne ba ko zumana side invest se loina tawri ngak ne sini digital entrepreneur progressing kamaina side invest sat ke aja income kamai la ke aja sini ko ya aduna
digital company asigi magi work progress kutau digitally sumaina namjara ko work tokjaba aduga magi san income china karune la ya tunda course sale tawra phangjaba san investment je sine aduga mayam danga sina ajin ngi che tungan ba top pa digital platform mayam lei ko ina ji maming oina khra panjara ba sina taba asi sing hari bu sing che ya mana di FLP member ngakni sumaina san investment je circulation wina sapa ngakni ko sine ado oi aya mana digital company sing je affiliate high the yama commonly khangai ko sumaina missing juna sumaina taroga digital site ki digital gi investment is sumaina sat kani aduna mayam gyan ta da ya so dum mari le na ba details sing for more about the details description da phangge gani du gi through da gi ngona contact to biro gyan ta da ya so aina da mai sin taksa ge aina kano chi ai ge explanation chi da gyan ta da ya so ko ado see how to running the digital investment, how to running the digital company. On the other side, when any person who are joining FLP, how they can be an entrepreneur. This is it really. So this is the way all the digital entrepreneur walking in a comfortable line, and even like me. So Manipuri ki oina dia chik issues yam na kalli adu so aina tamna sumaina agi digital line asigi plus agi FLP asigi work progress of kitang stuck oibna aina matam kra sum slow ojabni ko aduna irang sine kitang pharagadi hena kudong sa abji phagadone chini aina nga ngasi ma'am da share tok jaise aduna ma'am video sibu share to biba kawuni like to biba kawuni do subscribe to biramo dugo video sibu jo loi phokdi ing biramo duna ma'am video sine sigi dim tang se lusin jare